Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noda Usha Ismail, pengacara TV PSS Mas Channel, ceria berinformasi. Pada hari ini, SMK Durian Mas sedang berada di Arena Square bagi lawatan sambil belajar murid-murid SMK Durian Mas ke Pesta Buku bagi tahun 2025. Tujuan penganjuran Pesta Buku ini adalah untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat serta memperkasakan industri penerbitan. Banyak aktiviti yang dijalankan sepanjang Pesta Buku ini berlangsung, antaranya pertandingan mewarna, Cup Challenge, Word Search, susun silang kata dan kotak misteri serta banyak lagi. Mari sama-sama kita saksikan. Bagiku, kaulah yang terindah, manisnya senyuman, anugerah Tuhan, memarahkan api dalam diriku yang tak pernah aku sangka ada. Fungsinya buatku asyik memikirkan dirimu, kau lama susun silang kata yang terakhir untukku. Hai everyone, we at Pesta Buku Durian. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as Okey, Uwas buat apa kat sini? Beli barang sekolah. Okey, beli barang sekolah. Uwas suka baca buku tak? Suka. down. I read a show that every day my love is strong and gently placed in your heart. A show that can't live down. Every mountain, every sea, you never stray. You're hurting me, no matter the stranger space and time. Keep us close and keep us dear. Not just a day, but every year. You were made to keep focusing. Sekian sahaja daripada saya melaporkan untuk TV PSS di Mas Channel. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi.